Уважаемые гости, внимание! Звучат гимны Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, Нюрбинского района. Добрый день, уважаемые жители и гости Нюрбинского района. 27 сентября вся республика отмечает День государственности Республики Саха-Якутия. Именно в этот день был принят исторический документ «Декларация о государственном суверенитете». В 2022 году республика будет отмечать столетие образования Дня государственности. Максим Аммосов, Платон Аюнский, Степан Аржаков, Исидор Барахов, Степан Васильев, Михаил Мегежекский, а также Александр Габушев, братья Донские, Семен Сульский и другие приняли активное участие в становлении и развитии государственности Якутии. Сегодня мы собрались к памятнику видного государственного и политического деятеля Степана Васильевича Васильева, чтобы почтить память человека, который стоял у истоков истории республики. Уважаемые гости, в этот торжественный день слово предоставляется главе муниципального района Нюрбинский район Алексею Михайловичу Иннокентьеву. Күнді еді дұлақтарын
Күлді таварыстар, басатан туран Нурбалуғын салалтатын, жүнін сәлгетін, тұстаймақыттан бүгінгі үйерілік, өрігөйдік күнінен. Саха Республиката государственнахынан әға дейілбі көңілләр. Басатан туран бүгінгі бігі үйтар тәрәхінлер бит атын форматынан баран туралар, олғынан баран, манда бігі білігіңі технология күйінен, рақсатарны әлеккен бітігер, часықтан бітігер, жон сәрге бұл тәрәхінлері көрері оны істері болден, бігі ұлақат әрелләпті. Түйінча 990 сылға балағының үббәтті күнігер декларация олар, ақа бұл республиката үеске, манны бігі сақатылар, жон сәрге бұл түрік культура бұтын, сақа саңа бұтын, олық бұтын, дағып бұтын, сақча атынлық бігі бәбітін көрінен кәрлейді. Бігі ұмны хоқтақ бұт, үпіләқ, онна ғұлыттылақ, бірді бұлақтан бұтын, бұл Платон Аюнскай, Максим Амосовы бітетәңге, отчатағу әбеске бұлағы сақы сірігер ағалан доғырғығы дөйлелеспі жоннан бұтын. Саппа бағалайы Михаил Мегезескай, Мұраты Довкойдары, кәндеке әбеске бұлақ мұбыты кәдіне қалайар үлләспет сүйіскендері, онда бұл кәндеке беремеға үлләспет пехеге далба қодыптан бұтын. Александра Чиникованы, Анастасия Данилованы, Варвара Петрованы, оннан кәтке қалаяршылары. Бұтын Нюрбалар Сақа республиката, оны Сақа автономимата жоғыргүрігер бейгі жонлық сәргевит үстілі. Манна бейри тоғылуан кесінлады. Бастакы Сақа Сирин исполнительный комитетін бәлсәләсәлінен Кошеттен төріттәк Александр Жолдабыса бұллян. Білінгімнен правительство бәлсәләсәлі. Саппан бағалайық. Сені бұл Российская Федерация, олата Хебеске жойусы чытауы бұл тахамыгар улақан халаян үләді. Манеті, чытауы хүббеттен тақар хастақ, бұл рақсеттен, бұл өлбеттен, бире малкеттен, бире бұл көчейттен, малдағаттан, үләттен, бұл жонлар бұл қайда құрдық тахамларын, олаққа табдығыларын, жонларын сәргенерігер. Сақадар ота, олы егер жонба жон әркеті, олаққа отып сұра үлі әкелді. Büyük günde bilgi bu anı iki yılından astronomiyot 100 yılın belirtin ulakan terehler bulmaktadır. Yurdalıha Respublika Halktanılık tabii ülelehen yurdalıyona kapsahane ekonomiske saydıklar kendiki bir evvel bakam sahana baktılar. Ol kurduk bilgi tutular bu örsünlerge ketespit Respublika Halkata kıymetünden federalne proyektler bu. Ol kurduk bilgattan Bihi ayarı korkut kötör balahata, federalne sol but asallahına, bihi Allah-u gitti bihi hitimden üdeliyip, çekçi bitilen bihi bıyılgı hılga, ükenniki üstü hılga, yurba koratan asallahının, Antorovka, Heleniyetin ulusaların, ondan kölgü kurdu kendi bir emeğe aras, bu federalne proyektörge kirenmit, bihi bir indiki kömhedin. Daha bihi tatallah kurapkut, Törevit güne. Daha yurba korutun canvere bolbatka, yurba uluğun, sağa serin canvere sergetiyer, soltala habekta kittiler. O kurduk, federalne proyekta kiren, IT kupten, dalne vastokka, bastakından ulağa kellettirir. Bihigi, sınavfon utkenatından muzey bütün, hangalı çölüger tüheret. Bilingi teknolojiyadan hep tühenerimlet, muzey bütün, bu hanga ciyaga kelleren,Üşüge ülen ıtamıt dağa astı. Onu herge nasyonallay proyekta. Yurba koratın parkatın, dağılga tahün, çölüge tühere programından kiren, bihdi herge bağlayıp atınan parkamıt, oğa hutu dağa bitti. Onu ottan insana var, kendiki bir yemeğe, yurbağa, federallay dağını, regionallay dağını, proyektarga, bihdi jommu sergevit, halayatçılar bıt, ülehetler bit kıtanlar, elbaq ükkelenir. Bağır emete büyük hükümle bihigi Nurbalar Respublika Salokatın federalne haltanı
Modern Россия hastava kiren sakalar bäbitin saydarbıtın, bäbitin tılbıtın, öspütün, kulturotun umnu hoktatı. Barıgıtın ulu brahanigna. За вклад в развитие земельных отношений в Республике Саха-Якутия, социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летним юбилеем нагрудным знаком за вклад в развитие земельных отношений в Республике Саха-Якутия награждается Максим Николаевич Семенов, инженер муниципального казенного учреждения, Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок Нюрбинского района в Сюринском наследии. Слово предоставляется председателю Нюрбинского районного совета депутатов Сергею Ивановичу Евсееву. Günde Nürboluğun olaqtaqtara bir de dulartarım. Egine Nürboluğun deputatların dost peygamberden Sakha Respublikasının Gazlarstvendan günden ititik sinlik adetmi günden. Oruguna 30 yılın arattıgar 12 sınırlıq Sakha bir komuna hevetin deputatlara Sakha Respublikasının Gazlarstvendan sürmüketen tuğunan deklarasyon bittira onunla Sakha Respublikasıgar Prezident oğunan kilde bittire. Bu 30 yıl ustata Respublika Российская Федерация ortadan kıtta tevis tengülülühen Respublika'yı joğunnak saydiga yüklenler. Ol kurduk bilgin ulu baragay tutular federaline sol tutuda Lenim Ostadın turahan onna Sakha Respublika'da bäde bu promosyonuna sayditigar. Al rosa kurduk bedan kampanya Gazprom onna çoğu kostuğun salalara küska heniler. Begi 30 yılına tüger bu gülü trasatından Yokuska gedili 12 çağının tiyak bitten sanavat edebit. Bilgin dağını Alexey Mikhailov bitten kurduk. Behi ulus butuvar federalne programmalar küskölülenler. Begi olak kutupsargar saydı bara durar. Ol kurduk nehlenine bunlar butuvar boka barızıgar. Küstak internet giren bilgin John herge ederitçat an doydunu gitta tebistenge kepsete altı olororo bamya begi hudarstvan nasbıt onna süverit yapıt sitiyite bolar. Sakha jono begi bütün Rusya an doydunan bevit iskustovatın kulturabıtın ilgahjar bıt kolaburga hajar. Ol kurduk kendiki hıllarga bu begi kinematografiya tuvar balarka sitileri silistibet. Aras idimler mecundurlarına külakterge 1 milyon, 2 milyon kasvay aruskotta kineler bet bütün eti Amerika kineleri kolabora ettili 12 milyon sumala kullaklarına olur gitte tebistenge beygi jombut körütestite onna kineler rüstürlara sınavlar boldu. Gün bağa Sakhan urutun ikkiye gedespet tosurata bihigi Respublika kentuttar kiyete mandarus bulandan oğuldan tahtaluğar kiyde. Bu Sakhan uruta beytin historiyatın umnubatın tuğuta bolar. Bırahan yığınan kündü tavarıslar mağarıgın buka barıgıtıgar kıtanak dorobyanı sitihini jolu sorgunu. Уважаемые гости, для возложения цветов к памятнику Степану Васильевичу Васильеву приглашаются глава муниципального района Нюрбинский район Алексей Михайлович Иннокентьев, председатель Нюрбинского районного совета депутатов Сергей Иванович Евсеев, общественность, гости и жители города Нюрба.
На этом торжественная церемония возложения цветов к памятнику Степану Васильевичу Васильеву во знаменование Дня государственности Республики Саха-Якутия завершается. Поздравляем всех с праздником, желаем здоровья, счастья, плодотворной работы во благо нашей любимой республики. С Днем государственности!